Himakan Lukashir ambagit ayam perakwal hamashkash. Kakamalukushkasha in shan yopalar shangarak takristur Jerusalén nyaran haman. Takrist nyaratea. Himankan chanjakin hatat kakepit olivuchar huatal gueratin kanyarat ker irietal. Wani kurip tangulisti pirieparin gaishaliparin turhindesh uchakwarakat keruramut engarhulanaka dioshir wandakimbo ka imechar takushambesh tatsunska gusti. Andishi shanish kamangi es keruramut ma. Jon kanab dioshir wandak parich Israelanabuch ayotpishtish es dios hupirin ka pimutantan imer irietan ka huramun ishu palakpi. Mendarimbo dioshir wandak parich wandashtish es hupirin keruramut ma Jerusalén nyaran ka es huapirin ses para kapinandik. Takis miatondo asti yamin ambe engashime cherokulin hab. Eskimahinde eskima ker huramut ka yamin duchas tsipishti. Na kuruk no yamin duch. Dios wanap uletsiku dich ishakakushim testa Cristo no se sambesh y mechar huramukol. Himboshish no tsipinati. Ka en sandar no kakukwan hashika ta Christ himber no ses pikualarashti. Ka werashti en himber niranaka. Ho, kandi. Himbok takrist ushin ishen amben hulanaka. Imamiti tistiesh no ishen changogesne keruramut Israelio anapo. Ka imant mititesh Israel mankalyo utash kuchikwan hash changarol. No matsikulirichan jurarkwan ka no kulandarak isherpin romano chingon engash no ishen speran. Imamitites inde ambe walikwal papio. Inde ambe minzit alandulikushin. Ka ikiatashin. Ka en Yarapkia Jerusalén olet kiosho miras. Capetando estimechan en estumina be mota kutspenhab. Ka kwakuto estimechan engash walirichan ambe ketsutan hab. Ishit, ta Christ usti manambe en dioshir wandak parma unka. Ka angandish tarukan akwal ka wingachas wandakwachan yon kitanab dioshir wandak paricha Israelio. Huchit kumanjik hindewatesh ka tsishu komalyok dioshin ka chatsuntash ka chipakwalachar hirikulikwa. Chipakwalachar hirikulitarakwa. Ho ima dioshir wandak par Jeremiashin wandatsishap en yon kit angandip inakwalun himbo. Ia kwal hindesh kerat diosho uletsikutichar ka huramutichar Israelio. Ka makon aliost Israelio anab kerat uletzikutichan. Eskas no kulandarashem ka chipakwalachan. Himakan imash kulangusht ka wenashtish wandonskulin naninash wandikupiringish. Ka indenambe takristin mititishaptea. Ka takrist ust eskindeambe ukulipirin himankan en pashk ukulin hapk. Inde hindetish hulitikwach en kwirip judiyuch kwinjik untam kamiantash yontkanapambe en dios patantawab hima engash ongakat hanspin hamank. Ka takrist pimalyo sesimbo kungulindan shimangon. Kaish pascuar ukwa chimbo shalata kwast esk pascu alikwakashin eskima walipirin. Ima kulinden askarukum ka ishish esk takristur minzit kapendulikulin. Ka ima itzima kwa hindesh takristur yulir engunta pirin humban pakat perakma ka kungulintans dios ka israelich. Takrist walipirin imer irietan himbo kamita pirin humban shangarma. Ka engash nathirepka chtini kwar takrist powash timachar hulengultichan komalan. Kakani kamberas imer pikualara kingon, himbokish pikualara sem nakambe no walipirin. Kata kristisa andas pindem pikualara kwan. Kaishust en astiosho lehtzikutich ka kuarich ishendapkash ta kristun ka hupikash ptish. Ka Jerusalén kerat romanuchar huramukwal halasht. Himboshish tiosho uletzikutich no upirin wandikun ta kristun. Himbokash nochtis sesik imechar huramutir Roman engalingam Poncio Pilato. Himankan utsikulishtish kamangalinskma está Cristo keruramut man no kulanderaris ka es kamberak ma wekashim kawatan ka talukun Romana nab ker huramutin. Pilat kulamalif ta Cristun turindesh ker huramut judiyuchari. Ta Cristalift turwandashkia ishit. Pilato sheshaptesh ta Crist no makamangalinskatsish. Ka no wetelin yashap walikol niran. Katiosho oletzikutichash injastishim tishalin eskanik no se sash kwiripushk. Himankan wandonskulistish kapakarashtish. Pilat hurakupirin kerman no kulandaran engikiakum Roman. Barrabas alingashim katakrist pakara pirinimer kamangalinskimbo. Kaish no ma kamangalins pangat walikwal. Ka ker kamangalins hurakungat. Katakrist pangat matartsiman kamangalins tichaningon. Ka chapalatangat hima en romano tuwantipin. Kakurip kanik himastash. Engartuinde pimutanspint kerhuramut diak pimutanskul ka chuansintish. Katakrist huecos timer alinchpitichan walikwal himber ka yokos tzipik makurip kaman alinstin en maker walinhab takristingon.
Kautas komalas primer wandik piti chimbo. Tatuchiti, poakantowa, noshmiti tambeshishun haki. Tatzik awandal pap khandist en himber no makamangalinst. Wali hab ker kamangalinst kimbo. Tatzik takrist hiwakulist. Yont kanap wandakwacha. En pirekwachal haka Israel wanap. Tat huchiti chit hakyol huraku chishkakin huchiti spiritun. Kaish takrist walihti. No makamangalinsk hatziparin. Ka hindiak hurakunskata.